сказав туди йти, а не придумуй. Давай, давай. Kamis 18 Mei 2023, sebuah video viral di media sosial Telegram. Dalam video tersebut menampilkan detik-detik datangnya serangan artileri Rusia ke posisi sekelompok tentara Ukraina berada. Sebelumnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, sejumlah pasukan Ukraina berjalan dalam keadaan yang aman-aman saja. Selang berapa lama, ledakan epik dari peluru artileri terjadi di depan mata mereka. Hasilnya satu tentara alami luka pada bagian tangannya. Ia langsung bergegas lari meminta pertolongan rekannya. Video ini kemudian viral dan menuai beragam respon dari warganet. У нас 1-300, я прийняв. Прийняв плюс. Сейчас, затягнем. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики и Жеребянки Запорожской области.